Astagfirullahaladzim, 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 pocong. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over. Halo guys, jumpa lagi dengan Mr. Andre. Kali ini Mr. Andre akan nge-share explore kemarin bersama Mr. Sigit. Jadi waktu explore kita kesasar, muter-muter. Dan waktu kesasar muter-muter itu kita menemukan sebuah penampakan. Coba kita lihat keseruan video dari Mr. Andre kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you. Kayu aja. Ini ono kayu masih jane mas. Jane. Tiga. Ada bawa kayu. Mana apa rumah? Si gede sisan ya. Wakeh pisan, huruf. Kiri, Kanan. iki sing mau to. Ya wis bener nganan iki, bener Sing nganan. mau sing ade aja. Oh iya wis. Ade salah mau. Ya wis bener iki nganan, bar kono ngiri kuwi maju ngono. Pertelan iki ngiri. Oh alah arah. Ade puter mau, Pak. Ya wis arah jenenge luput ya. Iki karepe ngiri kuwi. Yang cilik iki. Kuwi. Kuwi omah kok, Pak. Maju maneng. Kae lho ngarep meneh iku Tut. Maju maneng kae lho pertelane kae lho. Lah kan. Oh. Nang kene ning iwak ngono lho Mas. Apa? Gede-gede. Iwak lele wis sak kempol-kempol. Makanan apa? Ya orang iwak banyu resik ngono ki lho. Banyu resik malah gede wae. Ngiri. Ini kayu iki. Nah, siap loh. Astagfirullahaladzim, 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 pocong. Kanan kiri. Lurus. Kayak mau putih-putih kayak apa ya mas ya? Serem. Matiin videonya ya.